بسم الله الرحمن الرحيم. وبلي مسلمة ديرا في دلانيس بكم جرتن شفتو وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي مسلمة أكما بيك متي جيني تكاو باتن نتي أما خيس جرتني جاء باتي شوالي باتين شوال تنغا تبرا كما في دبا أفري في أفرتميشني دوبا تناف جج نمني تكو غرتي خان حجين قدجو ديرا ساته دلا ساته هيرا في سير شريعة قوتتي namni gartee karaa mana rabbii deemaa jiru waa hunda duraa dhaamsa hodhan jabeeffachuu qaba. Dhaamsi duraa namni tokko hajjiin godhaju dhalaa ta'uu dhiira ta'uu ikhlaasul amali lillah hujii dalaguu deemuu tana keessatti qulqullinaan rabbiif jecha niyyachuu حاجي هانان جانيف حاجي هانان جانيف ودون تهين والربين إسرت واجب قدي خنوا إساف كني رزقي هجي تنرت قرتي قدون إساف قدي خن خيستي ربي في كلنا هجي تننيجو قبتي لما يسادا نمني تكو هجي قدو ديمو namni diloo hin jiru keessaa namni badiisaa gurguddoo fitti beeku akka gartee shirkii akka gartee warra muuda waa yaammatu bifa hedduu qabdi gaahi akka nama zinaa godhuu aadaa godhatee farshoo ta'ee dilii gurguddoo tana gartee karaa rabbii deebi'ee waan kanarra توبتشو قبدرة أكو مسيوني في نما ميدي أمانا نما تيسبر جرتو وان خائنك أباتيس أمانا تكاهو نما ميدك أباتيس وبليس وان أكناتا ننسي قدسان إيفا منا قد إجئي وبلي ينسى قوجين لا تنججو متي نمو مغرتي مسلمتي إيفا مغافة جوجي سديسان نمني تكو حجين قدجو هورين سا كل تفو هوري كل دان حجي قدو هوري قرتي ربا هوري قرتي كنقد فرشو حشيشة هوري كسحري هوري كقرتي قبو هورو ما قرتي حرام جاء متوكون اللي حجي قدو دبو حلال كل دان hajji isaa gaggeeffachuu. Afreessaan namni tokko odoo hajjiin gooneen duratti odoo hajjiidhaan kaaneen duratti ahkaama takkaawu heeraa fi seera hajjii barachuun dirqama. Shaneessaan namni tokko kan hajjiin godhaju qalbii isaa if xaaharuu if qulqulleessu qaba. nama jibbuu nama jejuu akkuma san gartee namoota wajjin deemaniis wal dhabbii yaa'ee guddisuu wal falamuu guddisuu irraa qalbii isaa qulqulleessu. Jaheessaan namni tokko hajjiin godhaju hajjiin godha jechaa achitti kan sadaqaan kadhanneef sinqii waan isa gaha meeshaas waan itti haajamu qophaawee sinqeeffachuu qaba. Torbeessa namni waan hajjii keessatti barbaachisurra waan dur akkaan barbaachisu keessaahu hajjiin tun gosa sadii qabdi. Hajjii qananii, hajjii qindii, hajjii kophaa akkanatti qabdi. Tamattu'aa fi qiraanaa fi ifraad jedhanii tanaas gartee keessa barachuudha. Akkuma san ammallee
hajjii keessatti arkaanaa fi waajibaata barachuu akkuma san ammallee waan hajjii eega takka hidhatan booda namarratti dhoorkaa toora waa hudha tokko takka hu sagaliiti waan kanarraa keessa akka gaaritti waan tagartee barbaachisaa jabduu taate kana waa hunda dura barachuu saddeeteysaan nama wajjin deemuus filachuu dhalaa tahuu dhiira tahuu dhalaan dhalaa akkasiiti wajjin hogga deemtu dhiirti dhiiraa wajjin hogga deemtu nama rabbi sodaatu ka ibaadaa qabu ka gartee kheyrii irratti nama gargaaru nama tapha ibaadaa rabbii keessatti hamtuu niyyanne ka hamtuu raa'if eegu nama sodaa rabbii qabu filachuu sayleeysaan hajjii keessatti zikrii guddisu du'aa'ii guddisu hama namaatii fi yaa'ii fi qoflaa fi tapha irraa fagaachuu jechuudha. Kurneeysaan ibaada jabaachuu ibaadaan hogguma kaanu uduma jabdu achi keessatti rabbumaa beeka gartee nama ajallichi keessatti dhufu tana waan ta'eef namni gartee ibaadaa keessatti salaata shanan waqtitti akkuma san dhikrii fi qur'aanaas itti jabaachuudha. Walumaa galattu gabaabinaan wanni gartee duraa hajjii odoon gooneen duratti barachuun barbaachisu qabxii kurnan kana hamma meegaa qabxii tana fakkaattu walitti deebinu. Salaamu alaikum warahmatullahi.